Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili Umkhanya Kude TV. Bafowethu, inkulu indaba lapha wengane zakwethu. Ukuzane umfoka Mpungose lapha wengane zakwethu sejabule kakhulu lapha ebona amagoso eyivuma ingoma yakhe. Ubhale kanjena lapha enkundleni yokuxhumana, uthe abaphikayo abaphike, kodwa ke awazi uphikisa into edalwe umdali lapha wengane zakwethu. Lapho khona ade posta ke khona ingoma ivunywa ngamagoso. Thina ngale ukukhuluma ukuthi sokudedelela iclip uzwe lengoma kaKhuzane evuma ngamagoso endlini kulawo ndike lapha wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini ukwakuphawu. Angihleli mina epaki, ngijula